Olwakashatu lw'essaabiti tutira mabega tukakuleetera endwara y'okutonya mu bakazi ningashi Gete fistula kandi endwara egi ereesireho kwerarikyerera omu bakugu b'ebyamagara. Marvin Mwesigwa omushaho omukugu omu ndwara egi naagira ngu endwara egi n'obu eraaba erikutambwa amarwariro omu Uganda garikugitamba ni makye kwonka ekireetiire abakazi baguma nibeshereka ahabw'okushwara obwe barikuteekateeka ngu terikutambwa. Fistula obujanjabiro omu Uganda hati harimu amarwariro make agakuhereza obujanjabi obu nitugyeta routine basis kugira ngu omuntu yagira oburwire obwe naija hakwendera akorwaho. Hashoborire ngu endwara egi omukazi naagitunga omu bwire bw'okuzaara yayeshanga ngu aine kuhera munonga na bwanyuma akashatuka kandi tushangire ngu aine akabi kahangwa aha magara g'omukazi ahabw'okuba bamwe nibangwa kandi bingi nibahika aha kuteekateeka kwenda kweyita. Aba abakazi ab'okumanya nomanya ngu abakazi nabo nibongera aha ntaasya y'eka so niba nibakora emirimo yaabo mbwenu okiteekateeka hore omuntu arikutiirika enkari ninga arikoraga bubi hona naaza aha murimo naakora naatahiza eka so na n'eby'entaasya nabyo nibiba bibi. N'obwo endwara egi erikutambwa omukazi aine kumanya oku yaakubasa kugyerinda. So ekyokubanza n'okureka ngu abaishiki baitu b'omu ihanga tibarahuka kuzaara batakabiire abakazi hakuba nitukira kureka nk'abaana b'emyaka 15, 16 so ekyo ogwo n'omuringo gumwe. Ogundi n'ogw'okureebeka ngu abakazi bagira enda nkyenda ngu bakyebeze enda bakore za antinento ahabw'okuba ekyo nikireeta abashaho bakora batebekanisa gye n'okuhora azaare. Ogu naagira ngu endwara egi eriho kandi omu nsi yoona abakazi n'abaishiki abari hagati ya miliyoni 2.3 baine endwara ya fistula kandi omu Uganda ahari buri bakazi 100 2 baine endwara ya fistula. Gashakwa Edison Kinene.